Nijang KARBI Anglong arlo prekjam adim jasemet hamren pen bithung rek thama constituency along kachingthur asai mo ke claim ka patang pontang anapot CEM Tuliram Ronghang ari pen ingpu pontang lo Nijang KARBI Anglong arlo jasemet bithung rek thama pen hamren constituency arlo long kachingthur asai mo ke claim ke dam ka patang pontang asai pini pre ni phai keparni CEM Tuliram Ronghang hin pen ingpu pontang lo Kangpu amai long EM Mongo Sing Timung, EM Lun Sing Teron, MSc Dominic Uping Maslai, nominated MSc Chandro Chetri, DMB amai Phu Telisram Ronghang, Dunmai Phu Ren Sing Timung, Ward Commissioner Serlongki Be, Jitu Terang, La Penrara Sai Klembang, Agustin Kramsa Tum Pendang Lok, Board Chairman and Parta BJP Songja Po Songja Pietumta, Mai Long Chetong Dunriti. Kechengsi Hamren constituency arlo check R2 pen Harlong Sura Kachileng paver block atwar pen chenglok Jengkhalong kedo irrigation IB lepen Harlong Chebaralong Kutik Kepen ki Kim Kirang kapatang pon mini stadium setame CEM Tuliram Ronghang ring pensi inpuponlo Halapu CEM Ronghang Ametang constituency Bithureng Thamarlo Tara Dubielong Kutik Kebatang Kapen ki Kim Kirang pon mini stadium setame pini inpupontanglo Lasopi tara dubialong monsam la pen kachingthur mai pi kapado pon hut setame tara dubiang kang sai chuti kyara to maphan soga jo inking ket pakat jakor inkoi rahini la pen swarlo to maphan han an kitun ia phule troxicap long thu troxicap la pen pekar om pak suri sira pharo troxira thom cap ake joy pen tara dubiang kang ke dorar to maphan CEM Tuliram Ronghang pen achor ka cheteron pia tumari deng pen kirap pajirteka Melong CEM Tuliram Ronghang lam theke jai pon atengke pini mini stadium pendang lok namghar towar arunodoi scheme la pen penang an kachingthur asai mo nang lituma phan nang pipon long lo la pen block hospital setame ladak tara dubialong si kimrang pon popusi CEM Ronghang pangdak pon কিন্তু কার্যসূচী আমি প্রথমে আমরা এমএসসি সমষ্টিত আমি ইরিগেশন গ্যাসত আমি খনি করি তারপর আকৌ রাস্তা আমি দুজন করে পেওয়ার ব্লক রাস্তা কৰিলোঁ তাৰপিছত আকৌ পেওয়ার ব্লক রাস্তা কৰিলোঁ আমি তাৰপিছত আকৌ আমাৰ পেওয়ার ব্লক এটা আকৌ ৰাস্তা আছে সেইটো বনালোঁ দুজন কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি আকৌ ইৰিগেশ্যনৰ ব্লক আমি দুজন কৰিলোঁ তাৰপিছত 10 কোটি টকা প্ৰজেক্ট দুজন কৰিলোঁ আৰু আহি মোৰ সমষ্টিত আহি 10টা ওপেন মাৰ্কেট সেট এগ্ৰিকালচাৰ জৰিয়তে কলঙা বজাৰত আমি উদ্বোধন কৰি আহিলোঁ তাৰপিছত আকৌ পেৱাৰ ব্লকৰ ৰাস্তা আকৌ ঢালা স্থাপন কৰিলোঁ Dongkamukam pen Wiki Be KARBI Anglong live